kupovina preko društvenih mreža je jedan, može se reći, legitiman vid, odnosno kanal prodaje. Međutim, potrošači mogu da upadnu u probleme tom prilikom, zato što preko društvenih mreža najčešće prodaju, odnosno trgovinu vrše lica koja nisu registrovani trgovci, najčešće je riječ o fizičkim licima koja, ne znam na koji način već dobavljaju robu, ali vrše prodaju i to je jedini način na koji vrše prodaju. Dakle, nemaju niti fizičku adresu svoje trgovine, niti su registrovani bilo gdje, nego samo prodaju vrše preko društvenih mreža. Zbog takvog njihovog statusa, potrošač može doći u problem kada se desi da neki artikal koji je kupio kod njih ne odgovara onome što je on zapravo htio da kupi, odnosno što misli da kupuje prilikom pregledanja njihovih stranica. Dakle, u takvim slučajima, generalno po zakonu, potrošač bi imao pravo da uloži reklamaciju i po toj reklamaciji trgovac bi bio dužan da mu ili opravi tu robu ili vrati ili zamijeni novac u nekim slučajima. Međutim, opet se vraćam, dakle, problem je u tome što je riječ o neregistrovanim trgovcima, gdje je vrlo teško doći do konkretne osobe koja je takvu prodaju izvršila. Dakle, u najboljem slučaju imate neki broj telefona ili profil na društvenoj mreži gdje je jako komplikovano doći do te osobe. U svakom slučaju to je jedna siva zona, može se reći, i potrošači u tom slučaju mogu da se obrate inspekcijskom organu, upravi za inspekcijske poslove, kako bi oni izvršili nadzor, pokušali u suštini da dođu do tog lica i primoraju ga da ispoštuje ono što su prava potrošača u toj situaciji. Kažem opet, to je jedan vrlo, vrlo komplikovan posao. Zapravo je to, kad je u pitanju online trgovina, i najčešće pritužbe idu upravo u tom pravcu, jer iz tih navedenih problema ljudi dođu u situaciju da taj proizvod koji su kupili, oni žele da ga vrate ili da ga reklamiraju, onda ne mogu da stupe u kontakt sa tom osobom više, ili da osoba jednostavno kaže da im se ne obraćaju, to su vrlo česte situacije, i onda se oni obraćaju nama i mi možemo samo dalje da ih upućujemo na inspekciju, jer to je siva zona, odnosno to nelegalno poslovanje iz više osnova, ne samo zakon o zaštiti potrošača, nego izbjegavanje poreza i fiskalizacije, nema ni fiskalnih računa, najčešće ih ne dobijaju uz robu koja stiže, a da ne govorimo o onim drugim pravilima koje bi trebalo da ispunjavaju kad šalju robu, da treba da stigne i obaveštenje o pravu na jednostrani raskid u roku od 14 dana i obrazac na koji se to može, putem kojeg se to može učiniti. Dakle, ne stiže ni računa kamo li šta drugo, tako da i plus što se ta dostava vrši preko neke kurirske službe, koja najčešće se izjašnjava da ona nije dužna da je informacija o tome koje je pošiljalac pošiljke.